nhớ rồi lúc nào cuối là khi cho thì bây giờ sau website và bây giờ cả sau website bây giờ cả nó chịu vấn đề lặt lặt chỉ biết muốn cái họ tụ web đầu giờ sản school nó chỉ biết cái HTML này thì cái CSS nè CSS họ cá nào thế thì JavaScript nhớ nó này JavaScript chế cái HTML chế click lên nó thì nếu mà cởi cho nó cho thế cởi ít khó rủi tôi nó sẽ tận nó lừa nó nếu mà đó thì giờ này có cái tà này có cái tà nói của nó là thì click vào home giờ thì có click này vào cho nó là thì mua có sai giống nói là khi giống thì còn nó chuyển vàoพื้นฐานในดิจิทัลbáo vậy tất cả này thì cóสามารถใช้ตาก็เงียนเล็กจะเนี่ยไปนัดเชื่อจะไปนัดเชื่อเดี๋ยวก็จริงก็เชฟภาษาอังกฤษนะก็เราเป่าภาษาท้ายcho nó lấy đúng rồi ôi muốn nói chuyện là tiếng bảo giật ôi nét khăn nói bảo giật thái này khăn ga thái là gì này thái gì này bảo giật thái á tao mê ra nét khăn trời cho luôn lên này thì ภาษาไทยจะ HTML คืออะไรที่ HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language HTML อธิบายโครงสร้างของหน้าเว็บโดยใช้อย่างเช่นเจลลักษณ์มั่วนิดหน่อยก็ตัวการของตัวเว็บไซต์นะเว็บไซต์นะตัวล่อจะปล่อยของที่เต้นะตัวมั่วข้อมูลล่อจะปล่อยนะเจก็เกิด HTML JavaScript CSS นะ JavaScript CSS เป๊ะดูหน่อยก็สาวก็ชาวเว็บไซต์ก็ถูกเก่งเป๊ะดูหน่อยตัวเก่งเป๊ะดูหน่อยตายก็มันเกิดSQL 啦 PHP 等等有的是我讀到我所買係就個個來背讀到個用咗呀即那 clip video nó背là sinh viên nó sẽ giờ sinh viên rồi nhỏ trò lười đẩy